ma mo no amo money stew and now the year be man hu and obenya ana be sa de no machine dada okay I say monto ma ye monto ya ntim ka to so ko no amo na ye stew na fa fresh stew no ma no ti na ja onya de man wi a sa de no so ono so di wi a wagimi magimi no bi o hokra me nyusu for girls no me hwe wanim say ya wo say bi o ha me no sha say ya damfo kakra na me bobobon kakra no na me de waka ho na odine cheka for me de waka ho fast bi o ho say me hwe na wo ba me nkofa wo adamfo medika kofa wo ba na adamfo wo ho na ma beto ade abeche no wo na ma to ade abeche wo ba no ho na ma da kro na ma to pant abeche wo so ho blai pa ya semu that time na me yes ade na ma wo no me sisi oba bia e man so investigation wo be investigation afa background wo be hu say oba bia ni ho so no mo ho bet mi do mo ko ba bi fufuro e ho na me de yes ane ma okay enti afi wan kasa nso utumi ye nkrofo for girls ni bi ye ma ma ye bi kwame na afa so na de ne ma obeye oba bi for girls me edro no me meja me de kan try me de me hwehwa ne se mesi wo pe na waka chem. There are things you hear on the media that you will not always believe because most of it, seems like areas you have no idea about. And I mean, there's a video I have chanced on social media and person media server. Now, the motive of bringing you this video is to cause an awareness of how some people live. You pay the for say, I did be a word, no, it's the fact that say, for we need hunda, and no say any ho. Video way I made it there's a man or chese to me yen now come adie to me the chim enipa agene we your banners or pel enko ade a onim ni obeya obetimi wini wa agene I say bi obeka praye menu abom obesa wonase anua and obeye the betima bia just to win you but ebusia I think say if any man lives like this it just tells us that enipa trimo day enipa trimo osum to the sense they opebia no they want to find every means possible to attain it na omonkai say judgment wo many people ebusia I too much mesero say obe subscribe my page no mi adomane so say na me upload bia so that on site betimaka abekore video we mesero say ne die wa comment section one me wo dia adwin bia ebe otim bia no drop no your comment section one more because that's the best way betimi hu how I was if I react to your videos money stew and now the year be man hu and obenya mu ana be sa de no machine dada okay I say monto ma ye monto ya ntim ka to so ko no amo na ye stew na fa fresh stew no ma no ti na ja onya de man wi a sa de no so ono so di wi a wagimi magimi no bi o hokra me nyusu for girls no me hwe wanim say ya wo say bi o ha me no sha say ya damfo kakra na me bobobon kakra no na me de waka ho na odine cheka for me de waka ho fast bi o ho say me hwe na wo ba me nkofa wo adamfo medika kofa wo ba na adamfo wo ho na ma beto ade abeche no wo na ma to ade abeche wo ba no ho na ma da kro na ma to pant abeche wo so ho blai pa ya semu that time na me yes ade na ma wo no me sisi oba bia e man so investigation wo be investigation afa background wo be hu say oba bia ni ho so no mo ho bet mi do mo ko ba bi fufuro e ho na me de yes ane ma okay enti afi wan kasa nso utumi ye nkrofo for girls ni bi ye ma ye bi kwame na afa so na de ne ma obeye oba bi for girls me edro no me meja me de kan try me de me hwehwa ne se mesi wo pe na waka chem se me mpel eti saade no so madodo se na utumi de ye wo mo edoso kakra e hono de edoso ebedu 10 let's say 10 it is 20 edoso 30 there be 40 edoso sene de obi ba me nchen be ye no eti wan kasa overall madodo se na ho wo dai akabro ni pe na me ne nhye ne ma mti sen ya me adom me ho ye bibia kama oba no ngofra no so ya adom bia ho ye okay enti the person ne ye din komo for girls ne for boys ho okay be maybe so opo ba bi wodi ni sika onya no osem de ne fa ba bi oba bi so akohia be maybe a o person ko twifi ne ho ba be ma ni nsechi edin to de ne fa ba bi e won komo na person ne ye di enti ebra owo mu no ye di kan for girls no wan kasa no ne wan kasa wa ye na person odi kan eno na metimi aka enti ye hwe no ne ewia ne ya hwe o mo mba won che be ye enti ye ni komo Michia etiefo a motie Yakopon hira obia ema obi mfrem be ka se meni oba bi aye nti ye na duro ma me mejai onya bio mejai okay obi ti me frɛ ya man for frɛ
Meba say na endi 1 week kro bi kra share me sunya na o se ma hu video na ge bi abu ma fa so tempesi me ba na wo chim na adwen ma me na me se me jai na wo twekra ma kra enti me sra me jai na meka bi ma so odin pa o me jai na ye ke no no nya na adwen so be jai o yeah say ade ba ko wu mu no say oba bi aya na tam se de ma no na edoso okay o say mahu ba ma bi nti me pese uye no ndo me nko a okay me oba me nchen a brasen kakra mami Oh my God. ha oba oni fa kakra bi akebe okay you okay on se ndo a me bo kakra bi so nti oba me nchen na wo kan me ka cho so ke mate so wo pese be ma no do pa okay si ani ase kire ne se wodu nsa ena be no aduane amade di nti twitwa nsa moyire 10 no fabra na onan moyire no na fe wayase eho no wodidi ena womotuom ena omuma so de e kire se na ni bo wanim na ni beje ba woda no wati kwa kire na noro aho nti won twe ne ho emfi wo ho nti wo betwa omuma so hanwi na wapampam na utiko na afe mema wakoto okay emodi niema bi ye oya osibi yes ti money ko ya osibi ni adibi na ayuwa yendidi muda nti wo de beba sa niema no ye de befra ye be hye ne kropot so wo anim wa na ma ye bibia ma na wa wo de akona me se fa ko ye aduane manindi sa de we ase kire ne se honhom mu no ase kire ne se wonsa enyade a wonsa be so ade papam biem da onu nipa no onu nipa na wodi nipa na ba no wonsa moyire na amajeje no honhom mu na ase kire no be physical de maka kire o se wonsa na wodi be no aduane amare di nta apart from wo ondi oba bi aduane okay what you say okay but honhom mu no ase kire na me create sa ade ne se wonsa we entimi so ade papam biem ena wonan so untimi ntu na ndu ba bi pa wo benya anije da afa enwi na wo yiyi di baaye no ehonum na ankasa me di yade beto ho okay be ma ne kese me jimi no dada enti eba no sa aya na aduane ben kwankere ben na ade ma wo mu eya na atamse no me ma wo no amo muni stew ena wo de ya be ma no hu eno be obenya ana be sa ade no machine dada okay nti aisha monto ma aye moto ya nti me ka to so ko no amo na ye stew oh my na fa fresh stew no ma no nti na ja onya de ma no wi a sa ade no so ono so di wi a wagimi magimi no ma loku na adwen bi kra ye credo me mo to loku aba na ma ka ne ma no ana ma no okay na me de credo no maka cho se bo be ma ne di na bo ba no so di e bia wo ba no na wo de be ma na ba me se bo wo di na bo be ma no so di wo na wo di ono no ba nti wo ba wo na wo be di kan bo di first wo ba no be bo di okay wo bo di wi a na wo bo no so di na maka cho se loku no loku na me se fa loku no ko tutie fim na wo de akoto tie fim na wo de akoto mu kire se de na tie fim ni bon na niema pa bi antimi mfiri mu ma no saa na wo ne be ma na abrabo niema pa bi antimi mfiri mu mienu mu ma na mama wo de lock na ko so ntimi ko yiwie na afi mi kro ya ma yes ade na wi mi kro ya afi na me san soma be ma foforo no no oba na da be ma no so behu untimi nka hwe unso untimi nya wadwuma biem wadwuma wo ye ni nyina maje e de ato ho oba no so nhira ekura na maje e de abeto ho afi ma jimi be ma na ma no di wachi bi o ha man me ma no so di man bi ba omo so ba me ka kire omo se ya pepra ye miensa okay doba no ba wa wura dan no mu no na wo pia bonten wo de praye mienu na ni ti mienu no be ko na de ba kwa hye ha me kire o kasa bi a wo be ka gusu ne lavente bi a wo be yusu tamie wu ka ho na memma wa pusa tamie wu na yam de afra laventa no enti wo sra laventa no wo nsema na wo yi praye no wa ka wasem eguso na wo de atokwan na no na wa wura dan no wo suma oba ne se
kokoto ade ba nti oba na nya botra pe no an gise wan fa praye mpra onya fa praye prape no ano no ontimi nya ho nko saa de no so ase kire ne se oba na ma che okra de akwahye fiase eni amapa bia ntimi mba wabra bum saa be ma wo ntimi nya ho ade nso da ono nso a onjawo niama enko niama emma tambia obefa praye obepra bia wo pra wo nhira tugu tambia obefa praye pra bia wo pra wo nhira tugu lesa nea nipa ne ba wo beye no wan kasa so di problem etu nipa no so na se me baby a me wo no me makodu ho wie na me hu se mintimi nsan ntimi nkyira wo no kra no se wo emma me ho because baby a me ko me po bi akan ho on se nkrofo no me sha se na me no omo nante no me ya assignment ni nyina wi omo kire me hellfire ana omo kire heaven nte jana omo kire me no se me describe a me fa ne se yem fa ne se doma ni akra jana wo ho te se kuro na yesu ejina te se doma na jana hiti na kame me dimo na me ni jira ho jana hiti na kame no te se de wo ku aponche a wodi esre tutu ne ho nwi no hiti na ewo wa wodu nsa nam janum di sikan rewre ho sa na me fili jana e de kire me no ho na dimo no ka kire me se ye na ye ya so den no eja we mu ne ye ko nti yempe kwan bia betwi papa ni mani nyina begudjanu na papa no be ma yemum yakọ heaven hono nti wo ba me ncha mitimi ka no krenchire wo dabi me pe wa kan ho because me bia me ko me do ka ho nti me kwan amefa so a me se wo nkakra nya me betwi ne nsafri no a betimaku anu na wo se me ye nti mado do se na wo kai a wo ba ho bi o mu kunum ana mema ba se jimi wo ma ho omodo so nkakra but min kai do no de beti entimi ndru be 200 de ndru 200 be mudoso ai omudoso ba se be 170 ana bibisa but after honum no ehonum na me ba honum no eye saabre na demon no ka kire me se sika na o hye me bo no ye ni ye de to akra eho no kire me odarete me so no de akonfo ne malamfo chi se me hwe ade no obi ba me nya bi na o kire me ya na me hu se sika ne yendi enti eho kakra no me yisu 1.5 year na me de yes enti o mo ba na endorse okay 1.5 year no o de yeden eno na me de yes ne sa for boys ni skabela na wonni oh say on say me sane nyina na me ka se ka ye friend Land Cruiser V8 man to bia ndamu aminwu esesi akra megusuka enti eno na ma di mo no fa so dada me ntem tu sika obi e kire me ne ka na oyi kire me no se se me di na sem so no kremu a ka ne sika ne nyina ye me dia ena ma me die ne den ne akomaden na me di ne instruction ne nyina so enti e kire na obeka kire me se sika ne ye ndi ye de to akra ena o kire me kwan ye fa so di sika ne to mo na me hu se ha ewo hunhum nti wo ba me nche se wo pe for girls ana wo pe for boys wo di ye obi a ana se adwuma ehode be ye bekọ ho ma bi adwuma bia boa me ne dom mra ne ye bekọ ho no nti eho na me di yes ane ma okay nti afi wan kasa nso utumi ye nkrofo for girls ni bi bi ye ma ye bi kwama na afa so na den ne ma obeye oba bi for girls se me edro no me ja me de kan try media me hwehwa ne se mesi wo pena waka chem se me mpel onya na kan straight se me mpel me media no for girls no ebi ye powder ebi ye lavender and ebi ye toffee as a has ana bibisa that time na has na woso has ne chingom eno na medi ye sa ne ma no nti me pewa de me hwehwa ne se me pe no waka chem se me mpene nti me mpene anu anu se powder de na ya me eno na ye sharp nti me support da no gu me sema na me de me sense susi na me no di nkom nti so wo mpeme me do pao nti me no kasa na nti yes wo so kan wo de no na me di me nsa fa powder no so na me boss spirit ni di na me bo udi ti ho na me hu mframa ne kakra wonya ti powder ne pampan de obedi machi powder ni ya fa ne pa wonya ti ne pampan kwa de obedi machi and also time da so 1 hour ne chawa wa se me kokobọ pa banko wana awasa de ko fie kwanya ni abaye wana so pa apti wani so nti menya ye fa wa o start na bla na wo me don to gidi se wonja de wo se me ye fast do ko
Hanti me nya dwom 6 months. Na ti wani so. Unu so say 1 hour. 1 hour no time ama ya ade na aduro na fawo. Ma me no wan koda. 1 hour na ti wani so. Bese me ya ade no na se. Oh my God. Me no wan koda na 1 hour ne so ye de anu anu no aka 3 months be 6 months. Na ti wani so. Onsa na ti ni so. So anytime you to me friend Jesus man frɛ. Wo papa kan nye yi. That time why say Jimmy. Me nya kase brapo di America, me suma kola so mo brapo oba. Wo ye bia ne kura na me so mo frɛ mo obeja ya ba. Okay. Eti saade no so mado do se na atumi de ye wo mo. Edoso kakra. Hono de edoso. Ebedu 10. Na say 10 de na say 20. Edoso 30. There be 40. Edoso sene de obi ba me nchen be ye no. Okay. Eti one kasa overall mado do se na wo dai. Akaburo ni pe na me ni nhia. Akira say Emma asantefo abonofo fante krobo fulani dagomba fra me no obi ahia akaburo ni pe. Eti ma onu o da beduru be sen Minti menkai. Ebedu 100. Ne say ya de so. Na ibi kura no. Ede kura me ni ma be 2 3 ahia. De bia na me pe ma nti na me guess ye 4 5. Na me we gya me na me de we ahim, we gya me na me de we ahim. Enti wo da we beba wotama we beba. De me shase am de no kura shase kakra. Afa me shase da wo kwa wo hu se ntro. Akaburo ni pe. Man minti minkai. Enti abadu ho a mehwe wani mi se a bi ho no ma mehwe wani mi se hu hia se meka to se me pew. Hu hia se meka to se me wale. Hu hia se me pew adamfo no. Bi ho mehwe wani mi se ya wo de ese me ka kire no an obedi machi. Bi ho kra me nyusu for girls no. Mehwe wani mi se ya wo se bi ho a me no sha se ya adamfo kakra na me bobobon kakra no na me de waka ho. Na odne check afọ. Me de waka ho fast. Bi ho se mehwe na wo ba me nkofa wo adamfo medika kofa wo ba na adamfo wo ho na mabeto ade abeche no wo na mato ade abeche wo ba no ho na da kro na mato pant abeche wo to ho blai pa ya semu that time na me yesterday na ma wo no me sisi oba bia e man so investigation wo be investigation afa background wo be hu se oba bia ni ho so no mo ho bet mi do mo ko ba bi fufuro mo mbe fie ho nti e man de akaburo ni pe Okay. Eti me kasa urade de me bone be chere nya se ye me de se me kasa eti e masem eya na se nye e masem nye je osu efiri mu a odi betu nia oye masem ade a me hu firi mu ne se e ma no so oye kokko oye tuntum o taste na e ba ko pe enye different enye different e ba ko pe but we bon say body way different but unya ko ho wi a taste na e ba ko pe na de ba ku so ewo mu ne se we de matumi nua ma no mofo se okay eya na omoko bema bi hia o na omoko hia mpa so agoro na na minja wo da na wo ja me amewu ne sa wo ka no di mo bi asom se mo ahebo okay minja wo da wo ja me amewu enti me ma create confusion ma ba ma no e jao se wo so ja wa wo bewu enti hunhun mu no na ma pekwan bi so amefa makun so do anu aka enti physical una mo hokeke ba hunhun mu no yakun enti me do wo jam ya mawu that time no bem on say akwete say wudu unsa blade twa unsa na wakasa eguso na odi ama bema no so ontafre na bema no so aye yapam nti that time amu hia na amu ye sade na min jawo na wo jam ya mawu yo mate say so jawo wo bewu mebo modin so be jawo no wawu nti oyo bema bit me jawo ba bi na oba no de adwendwa no maduru awu bema bi nso saa se wa hyebo ahanti wonya hye saa bo na me mama kono na ye tight am wo hu se oba bia ni ho a owo taste ti so no nti adam ya de no wi mi be jawo na wo jawa mama dwendwa si so no wo fast because so one na kan me gina wano asem so
Tiamna back to Forgirls no. Okay, powder no. Apart from powder na odi yom no, de hin bio na eka ho bia odi nyama no. Powder no wo ho na laughing no so wo ho. Laughing no aso baby ka na say asay Mr. Kakra. Last me koye ge bi Forgirls e wo agina jakiti. Me ma koye no Forgirls. Ma ye no Forgirls na esese edro ne fa no na edro no mo ma se afa me na me se di n'echi. Edro ne fa wo mom. Anentia. Ni sare ga ni yempa bo ni minim. Wo ye na edro senka onu medi wachi. Onu mo mbedo me. Ba wo mom kodi n'echi. Me hu na onu ka me ni dindi baby. Me si baby me do wo ma nya me sa wo ya sa ma wu o. Onu mo na ka so ka we kire me. Eso na e che fa wo so. Udi n'echi kwa eva. Mi di n'echi kwa ni fie no so pa me. Otimi ko bie de fie ka no mu chese na be jare chi na ba se aba. Odi edade bi twadade mu ebi timbi. Anya dro bi na ga na kwaje obompa ye keke. Mini ntade ne to so ahwa na me di mo no be ka che me se. Enti wo ko obi wa won try ni pa no hwe. Ana me se sesen ho no so light no ma me obi e mani na me hu se gani empire ono so na ho kwasa obompaye onye se obompaye 1 hour o bi o koda wa bompaye o sole wa bompaye no pe keke and the born ho ba me ye na duru anye yi me so me ye Forgirls me wi a me ma o yade me ma o yade oba bi onye be de bia me ni na de bia o ma na yare mama ne yade o mu na so system nim bebre wu ye that we fan se be ewu bebre wu nye se bi ewu bebre na na me hu ba ko bi wosunyan na eye me mobokra adan wa yale me bi san sare na wo so atisa o se o yale onim yale kro yale bebre ohun yale kro ko hospital check ya yade aye bubo din kro no kro a chese on TB da esa onu omuhia upu yare egu omumu se me pese me ku okay nti se nya de me hyew ato akono na mawo ana se wo de me hinu wo beda na me de ama wo de a me pe wan pina wo se me yo Forgirls enti sana enti Forgirls no e bi e laughing no so eni so me modi ana me modi e bi e laughing bia na haban bia ye de ye laughing bia na haban bia ye de ye ni time ye de ye ade no laughing ne bi wo ho no ma wo hu a utimu se nipa na ogina so so yo ba o so ye be ma wuntimi hu sa laughing no so me de ye bi ogina ho na ogina nipa ne gina laughing no ho I say ni picture no ma ye nipa ne picture o won utimu so o ye ba utimu se we de o ye be ma so sa laughing no okay now dear Forgirls pa ana se obi obeka se me pa ho bambo sa laughing no so me de ya de introduce demon e di manipa no because any pan picture na that way no so no so wotumi spirit no mo de ni picture to sala fentana o ka no no o tumi o ye nipa okay ansa na untumi nya oba Forgirls ana untumi nya oba be ho kwan no den na wo hwe wo no ho ansa wonya no ho kwan me hu se enya oba bi ya keke na me ye no Forgirls o okay me hu se we owo awale mo animonyam owo abrabo mo animonyam afie no abusua no mo no ye de abusua no onu na ye abusua no leader onu na be pie no de abusua na pie sankrofo no na ya me ye omofo sankrofo no so na bre wa abrabo no sankrofo no na mo bre wa abrabo no abrabo yes me so me na me ho popra se me de me picture bi ama ai me ho popra anti me sha me so me so me awiyemfo anti eja ye nyina ye ka ye ntoma no ba no na ye ka do no boma nkakra nyame be hira ntu so hwe me gina ho ya utum se akwa we onibi but nyame be hira waka kasade a kire me zo boa me mfa unuru ba bi ha de me hwa ne se me no beda me no nya dawi a na mfe me pekwan me no bejai ai ba bi ho no ma woni ni nya hia wi afe nani abre se opeso no move ente ya me pekwan bi so ni kwa me fa so nie ene sa atems ni bi me ma ne gusu yusu mitimi frɛ waba ye di agro wie na makasi kofie me amatena se ehun se sa bre de wadu fie na mase afrɛ se mi san hia unti bra
nti ho be ka se wabre na maka se se de wuntie masem umpeme we se na afi me yete se de me nwinwin bi sa no me gya wo ba no esa ope biribi agina so me nso ma ye o sa ma oba na nkasa make attempt say be ma de otetim ti gise me gya me da se onya bre no akohwe ye video we me bra pendi ka tell me say boni bi eni ho no ma enipa ntumi nye as long as boni ne nko ane de enipa wa ho di bi woni mu a or they are others are more conscience, no, are seared with hot iron. So they can never do good unless they do evil. All the time, it is evil they pursue, and they make sure say they always succeed in attaining that evil. Watching Cherubia Ubiano, comments as one more a what the message say, Ubi Jordan Chedamay, nothing so maybe a own Biano. Shawusi, necessary page name me at the man so. Sena Apple Biazana will say a bit macra.